Vahehliwe ka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa a va vulavula hi tiqingho ta cellphone hi nkarhi wa ku dlawa ka n'watipala. The private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Downer and Ms. Moon is removed from the roll. Nandzu wa Zuma ehenhleni ka muchuchisi Billy Downer na muteki wa mahungu Karen Mon wu susiwa eka nxaxamelo wa milandzu ekhoto. Kasi ka mitlangu i sikunkulu madyambu lama eEtihad, Man City va ya omba na Real Madrid eka Champions League. Pakanela hi mahungu ya SABC i ririmi ra Xitsonga. Riperile muhleri wa vuxokoxoko bya ti-cellphone eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa u byele khoto leswaku vahehliwa hinkwavo a va vulavula hi ti-cellphone. Gideon Gous u lavisise no hlela vuxokoxoko bya ti-cellphone ta vahehliwa vambirhi ku nga Bongani Ntanzi na Fisokuhle Ntuli. U ri vahehliwa hinkwavo va ri ntlhanu a va bula hi tinqingho hi nkarhi liwa wa ku dlawa ka Meyiwa. Ntlhanu wa vanhu va le ku tengeni ka nandzu wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa loyi a ri n'watipala wa Bafana Bafana na Orlando Pirates hi 2014. Vahehliwa i khale va vula leswaku a va tivani, kambe vumbhoni lebyi nga nyikiwa hi muhleri wa vuxokoxoko bya tiqingho wo vula swo hambana. Vuxokoxoko lebyi nga kumiwa eka riqingho ra muhehli wa vumbirhi Bongani Ntanzi byi komba leswaku a ku ri ni ku vulavula exikarhi ka vahehliwa lava mune. It shows that there was communication between all the accused before court. The numbers that was identified and the communication between, there was communication vice versa. Ku ya hi vumbhoni bya Gous swi komba onge Ntanzi a ri ni riqingho endzhaku loko a khomiwile hi siku ra vu 16 n'hweti ya Khotavuxika 2020. Vumbhoni bya Fokisi na Gous byi kombisa leswaku Ntanzi a tshama na foyini hi nkarhi lo a ri exitokisini xa xitichi xa maphorisa hi Nyenyenyani 2021. Swihehlo leswi kanetiwaka hi Ntanzi. Gous u tlhela boxa leswaku vuxokoxoko bya riqingho ra muhehli wa vuntlhanu Fisokuhle Ntuli byi kombisa leswaku a ri ni nambara ya muhehli wa vumune Thokoziseni Maphisa naswona a vulavula na muhehli wa vunharhu Mthobisini Mncube. Leswi faneleke ku tekeriwa enhlokweni leswaku vumbhoni bya Gous ekhoto a byi kombisanga ku ri Ntuli a vulavula na Kelly Khumalo loyi a ku ri murhandzi wa Meyiwa. If you looked at it, according to the downloads, that Fisokuhle Ntuli with number 278258597995 had two common contacts that was also phoned by Prince Nkube alias Carlos. That too, both of them had contact, or the numbers was on his SIM card, but accused 3 had contact with that two numbers. Eka nkarhi lowu nga hundza muhleri wun'wana wa vuxokoxoko bya tiqingho Lambester Steyn u te Ntuli u fonele Khumalo hi siku ra vumbirhi n'hweti ya Mhawuri 2014 a tlhela a foyina nakambe hi siku ra vu 15 n'hweti ya Nhlangula lembe leri fanaka. Muchuchisi advocate Baloyi u vutise Gous swona. My next point during my analysis, I discovered that Kelly Khumalo with a number which she gives, she received a call from Ntuli Nkani with the number 073-305-9202, and he goes on to say it belongs to Fisokuhle. What is your comment regarding that number? Thank you, my lord. The number is found on the XTS, so some other time accused 5 must have given the number up on as a reference on the credit report. So it's exactly the same number that was told there. Ku konanisa ku sungurile. Mhaka ya khale ka President Jacob Zuma ehenhla ka muchuchisi Billy Downer na muteki wa mahungu Karen Mon yi susiwile ka nxaxamelo wa milandzu ekhoto le henhla ePietermaritzburg. Downer na Mon va endle xikombelo lexi vhiki leri nga hela. I ntsako lowukulu eka muchuchisi advocate Billy Downer na muteki wa mahungu Karen Mon. Lavambirhi va ya ekhoto va lava leswaku yi herisa nandzu lowu nga mangariwa hi khale ka President Zuma. Maqweta ya Zuma a va kombela leswaku ntshamo hundziseriwa eka siku rin'wana ku fikela khoto ya vumbiwa yi teka xiboho xo hetelela mayelana na xikombelo xa appeal. Hambiswiritano khoto yi arile xikombelo lexi yi vula leswaku a swi onheli Zuma helo.
the private prosecution by Mr. Zuma of Mr. Towner and Ms. Moon is removed from the roll. Paragraph 2. Such removal is without prejudice to the rights of Mr. Zuma in terms of Section 11, subsection 1 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Jacob Zuma, Billy Downer na Karen Mon va pfumeleriwe leswaku a swi bohi ku va va kona ekhoto. Vaseketeri va MK a va hlengeteni ehandle ka khoto ku ya seketela Zuma. Varhangeri va vandla va amukele xiboho xa khoto. MK sithokozile kakhulu ngesinqumo esenzekile, siveza inhlansi yethemba emthethweni nasenqubeni ezomthetho eNingizimu Afrika. Sinethemba nenkolelo ukuthi inkantolo enkulu yezomthetho sekelo izofike imkhiphe phambili unqamalala ukuze sikwazi ukuthi sishushise labasolwa ababenikezwe ngokwemfundo yabo ilungelo lokuphatha ezomthetho. Kasi khoto ya vumbiwa ya ta teka xiboho mayelana na xikombelo xa appeal hi khale ka President Zuma. Nandzu wa vukungundzwana ehenhla ka khale ka holobye wa vunhlori Bongani Bongo na vahihlokulobye wu yisiwe eka siku rin'wana. Khoto yi fanele ku teka xiboho mayelana na xikombelo xa vahihliwa xa leswaku swihehlo ehenhla ka vona swi herisiwa. Bongani Bongo na vahihlokulobye va ri ku hava vumbhoni eka vukungundzwana ehenhla ka vona. A va ri khoto ya vugevenga bya swa mabindzu eMbombela, Mpumalanga. Bongani Bongo na van'wana va langutane ni milandzu ya 65 ya vukungundzwana, vuxisi ni ku va ni mali leyi va yi kumeke hi ndlela yo kala yi nga amukeleki. Leswi fambelana ni swihehlo swa ku xavisiwa ka misava hi ndlela ya vukungundzwana leyi durhaka mamiliyoni 74 wa tirandi. Ku hehliwa leswaku tindhawu timbirhi ta misava ti xaviwe eka ndzawulo ya tindlu hi mixavo leyi tlakukeke, naswona mali ya kona yi nyikiwe vanhu ni tikhampani. Ku tlhela ku hehliwa leswaku vugevenga lebyi byi endliwe exikarhi ka lembe ra 2010 na 2011 hi nkarhi lowu Bongo a tirha eka ndzawulo ya tiyindlu eMpumalanga eka xiyenge xa nawu. Well, the court to give a ruling in the applications for an email to be disseminated to the legal representatives, advising them that the court is not yet ready to give a ruling or judgment in these applications. And for that reason, the parties have agreed that the matter is to be postponed to the 2nd of May 2024 for the judgment in terms of the Section 174 discharge application. Also, it was arranged that the accused, as well as the legal representatives who are from outside of Nelspruit, did not to attend these proceedings, hence they are not available. Bongo ni vahehliwakulobye a va endle xikombelo xa leswaku mhaka leyi yi susiwa eka nxaxamelo wa milandzu. Va vula leswaku a va na nandzu. Ku avanyisa swi hundziseriwe eka siku ra 2 n'hweti leyi taka. Magistrata Dion van Rooyen u tsundzuxe vamangaleriwa ku va ta ekhoto loko swi nga ri tano ku ta humesiwa papila ro va khoma. Swikolo swa le White River na Hazy View eMpumalanga swi languteriwe ku tlhela swi pfula nakambe mundzuku. Swikolo swi pfariwe hi mathicara hi Musumbhuluko va vilela hi mhaka yo ngheneriwa hi vatsotsi eswikolweni. Mutirhikulori u vika leswaku namuntlha mihlangano ya mathicara na ndzawulo ya dyondzo ya Mpumalanga va vile na nhlengeletano ku ringeta ku lulamisa xiphiqo lexi. Nhlamulo Mabasa. Namuntlha a ku ri siku ra vunharhu migingiriko ya tidyondzo yi kavanyetekile. Swikolo swo hlaya eka sekete ya White Hazy a swi khumbekile hi xitereko lexi. Swigevenga swi hlasele vadyondzi kun'we na vadyondzisi hi nkarhi wa xikolo. Hi Musumbhuluko vadyondzisi va fikelele xiboho xo kavanyeta migingiriko ya tidyondzo va koxa tindzawulo leti katsaka ya dyondzo na ya vuhlayiseki bya vaaki ku nghenelela. Namuntlha ndzawulo ya tidyondzo eMpumalanga a yi ri na nhlengeletano na minhlangano ya ku yimela vadyondzisi kuma swintshunxo. As temporary solution, we want to make sure that police intensify their work and move around to make sure that there is safety, and also
coming up with serious investigations to apprehend the criminals who are terrorizing this area. Minhlangano ku yimela vadyondzisi yi hlamusele leswaku va nyikele tindzawulo ha timbirhi 14 wa masiku ku kuma swintshunxo ku katsa na ku thola varindzi lava nga na ntokoto ku tirha hi swibalesa eka swikolo hi ku angarhela ka sekete ya White Hazy. We are satisfied that finally the MEC came to address members who have been raising some issues about their safety in schools. So the memorandum has been presented to the MEC and we have requested that they respond within 14 days. So tomorrow all members will go back to their work stations. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaaki eMpumalanga yi hlamusele leswaku va ta rhangisa emahlweni vuhlayiseki na ku kuma tindlela ta ku lwisana vugevenga eswikolweni. However, we welcome the move by that there will be patrol teams who will be patrolling those affected schools. This includes members of SAPS, the police, as well as CPF and patrol teams and individual community members who are doing that on a voluntary basis. But we are also happy that they are working on a short-term and a long-term plan. Huvo ya vufambisi bya xikolo xa le henhla xa Jerusalem a yi enhetisiwi hi ntwanano exikarhi ka minhlangano ya ku yimela vadyondzisi na tindzawulo leti khumbekaka. I don't have any faith because what I have noticed, because for me it means as if the government did not commit itself to say what they are going to do. We don't have any assurance to say how the school will be saved from now. But unless otherwise, if maybe they came with a positive answer to say we are going to provide with police, that should be a positive answer from us as parents, especially the school that is affected. Mihlangano leyi lwisanaka na vugevenga endhawini liya va kondletele holobye wa ndzawulo ya maphorisa ku va pfuna hi switirhisiwa ku herisa vugevenga endhawini ya Masoyi. Loko swa ha ri tano a swi le rivaleni leswaku vadyondzisi kun'we na vadyondzi va ta hlayiseka njhani hi nkarhi wa tidyondzo. Hlamulo Mabasa wa mahungu ya SABC eMasoyi eMpumalanga. Malangute mahungu eka SABC. Holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Aaron Motsoaledi u ri ku le ku teni ka nawu laha tikweni nawu wuntshwa lowu nga ta sivela vahlampfa ku ti endla onge va xanisiwa eka rikwavo hi xikongomelo xo lava ku ta tshama laha Afrika-Dzonga. U ri nawu wu ta tlhela wu sivela vahlampfa lava hakunene va balekaka tinyimpi eka rikwavo kambe va hlawula ku balekela kule va ta laha Afrika-Dzonga va tshika matiko le kusuhi na vona. Holobye Motsoaledi u le na nhlengeletano na mahungu eNtsindza ePitori. Tinyimpi na makhombo, mintungu ya vuvabyi na swivandla swa mitirho hi swona swi vangaka leswaku vanhu va sukela matiko ya rikwavo. Holobye Aaron Motsoaledi u ri mavango eka milawu ya Afrika-Dzonga hi swona swi pfulelaka vuxisi eka van'wana lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini. Sweswi holobye u ri lava balekaka eka rikwavo hi swivangelo swa nyimpi va fanele ku ya kuma vutumbelo eka tiko akelana ematshan'wini yo balekela eAfrika-Dzonga. If you are running away from a country which is recognized by United Nations High Commissioner for Refugee as a country that is in trouble which can generate refugees, if you enter the first safe country, in other words, the first country where the issues that made you run from your country are not there, like, as you know, the convention speaks about war, it speaks about natural disasters, it speaks about prosecution. Namuntlha kabinete yi humesa phepha ra mpfapfarhuto wa nawu wa vuakatiko kumbe Citizenship, Immigration and Refugee Protection. Holobye Motsoaledi u ri nawu wuntshwa wu ta pfuna swinene ku lawula xiphiqo xa vahlampfa lava nghenaka laha tikweni swi nga ri enawini. We have checked what other countries are doing. The proposal which the ruling party did but was never implemented, and we want to put it in the white paper, and we believe it will find its way into the act, is that these refugee reception centers must be taken to the border area. Nawu wu ta yisiwa eParlamente ku nga ri khale. Xitereko xikulu lexi a xi kunguhatiwile dorobeni ra Mahikeng a xa ha humelelangi hikuva vaaki vo tala a va komisanga ntsakelo nghenela xitereko. Valulamisi va xitereko va lava ku komisa ku vilela hi mhaka ya ku kala ka mintirho na vukorhokeri edorobeni leriya. Va tlhela va lwa na mhaka ya manyikanelo ya tithendara. Maphorisa a va vembe ngoma va yimele xitereko. Ku thoriwe nhlayo ya le henhla ya maphorisa ku tlhele ku thoriwa na masocha kambe eka vanhu vo tala a ku ri siku ra ntolovelo
hambileswi a ku kunguhatiwe ku yimisa migingiriko ya siku na siku. Nhlayo yintsongo ya vanhu leyi a yi kunguhate ku nghenela machi va hangalasiwe hi maphorisa emugangeni wa Situmo Park, kambe mukondleteri David Angoma u bakele etlhelo mhaka ya leswaku xitereke xi tsandzeka ku humelela. The action is successful because remember now the government have sent police and soldiers, so the thing it's successful. Vaaki lava a va seketela xitereke va vilerisiwa hi xiyimo xa ndhawu ya le Mahikeng. Ke rata go advisa bašwa nou yana gore re lwanele future la bona re Mahikeng o lešwe a o tliniwe le ditsela tsa rona di maswe. Swatetano tidyondzo ti kavanyetiwile eswikolweni swin'wana tanihileswi nhlayo ya le henhla ya vadyondzi yi nga tsandzeka ku fika, kasi lavan'wana ku vekiwa loko va tlheriseriwe emakaya. Bana ba ya ga ba tla sekolong, matitšhere ke ba re busitse ba re senisitse di-attendance matitšhere ba re boleletse gore bona ga re a tshwanela go tsena mo sekolong nou yana cause like ba ne ba nagana gore shutdown e tlo go diragala. Hambi switetano nhlayo ya le henhla maphorisa ya veke tihlo endhawini liya. Our law enforcement agencies are continuing to monitor the situation, which is currently under control. We were compelled earlier today to disperse a group of people who barricaded the road at Situmo Park. Maphorisa vula leswaku ku hava na munhu na wun'we loyi a nga khomiwa ku fika ka nkarhi wa sweswi. Vandla ra Rice Mzansi eWestern Cape va ri ku fanele ku vuyisiwa ntshembo exiphoriseni ku tisa vuhlayiseki exikarhi ka vaakatiko, kambe va ri maphorisa hi voxe va fanele ku tshembeka no tiyimisela hi ntirho wa vona ku kota ku fikelela sweswo. Vandla ri le ka pfhumba ra nhlawulo eCape Flats. Ndhawu leyi ya Cape Flats yi tele ku dlawa ngopfu ka vanhu hi mhaka ya vugevenga bya mintlawantlawa ya tinsulavoya. Xitichi xa maphorisa xa Mpfuleni xin'wana xi nga le ndhawini leyi nga talela hi vugevenga laha tikweni xikan'we na Gugulethu, Nyanga na Khayelisha, naswona swi le ka switichi swa 10 leswi nga talela hi milandzu yo dlaya etikweni hinkwaro ku ya hi tinhlayo to hetelela leti nga humesiwa. We understand some of these illegal firearms have come from the police. You would know that there is a case of a former police officer, Christian Prinsloo, who sold over 2,000 guns to the Western Cape. Over 1,000 of these guns have killed people in the Western Cape. They've killed over 150 children in the Western Cape, and they continue to kill children. These are the guns that we're saying need to be removed from our streets. And for that, we need the police to be properly resourced in terms of crime intelligence. Rice Mzansi yi vula leswaku ku herisa vugevenga hi xin'wana xa swilo leswi va nga ta swi rhangisa emahlweni, naswona i hungu ra nkoka eka pfhumba ra vona ra nhlawulo. Yi vula leswaku vukungundzwana bya maphorisa ni ku hangalaka ka swibalesa leswi nga riki enawini swi lava ku herisiwa. Vaseketeri va vula leswaku xiyimo xa vugevenga eCape Flats xa karata leswi siyeke vaaki va chavela vutomi bya vona. There are shootings every day. As we're standing here now, there is about 2 funerals that is happening in West Bank, and police is not visible. When we call the police 6 o'clock in the morning, they will tell me that they are shifting changes now and the police is not available. It's unacceptable for we as community that they have to stay in our communities with all these gangs and all these guns on the Cape Flats. West Bank is bleeding. Our children are dying in West Bank. Vandla ri vula leswaku pfhumba ra rona ro gangisa tivote exifundzeninkulu ri ta katsa ku va mavhiki lama taka ri hlengeletana eka swin'wana swa switichi swa maphorisa leswi nga le henhla loko swi ta eka vugevenga. Randi ya laha kaya ya tsekatseka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara 19 rand 1 cent, pound 23 rand 69 cents, euro 20 rand 23 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand 37 cents. Nkavele eka JSA a ri ehenhla namuntlha.
nsuku $2,394 a ounce, platinum $955 a ounce, kasi nxavo wa oil mbisi i $89 wa tidolara na 27 wa tisente hi mphongolo yi ri yin'we. Kasi sweswo ku ri swikhedzekhedze swa ntlangu wa tolo wa UEFA Champions League exikarhi ka Borussia Dortmund na Paris Saint-Germain. Kasi ndlela ya namuntlha ta magimeta kwala man'wana mangu ta va kona eka nkarhi lowu taka. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile. riperile a langisele leswaku maxelo ya namuntlha hi khomele yini ku ta khanaseriwa mapapa loko hi langisa kona kwala xifundzeni xa le Limpopo ku langiseriwe timpfula loko hi langisa kona kwala va Free State tindhawu tin'wana ta kona kwala KwaZulu-Natal nakona kwala a Eastern Cape kambe ku ta khanaseriwa moya lowu nga ta va wu ri kona loko hi langisa kona kwala xifundzeni xa le Western Cape laha nga ta khanaseriwa moya wa kona kwala ka 30 wa tikhilomitara hi awara ku ya na kona eka siku ra mindzuku mi ta khanaseriwe moya etindhawini to tala kona kwala Afrika-Dzonga loko hi langisa kona kwala Limpopo ku ta khanaseriwe moya leyi nga ta va yi kha yi ya emahlweni eka siku ra mindzuku kona ku ta khanaseriwa maxelo yo saseka loko hi langisa kona kwala Johannesburg ku ta khanaseriwa ku kufumela kona kwala ka 23 wa ti-degree Springs yi ta khanaseriwa maxelo la hansi kona kwala ka 20 kambe Bronkhorstspruit na yi ta khanaseriwa kona kwala ka 23 wa ti-degree a xifundzeni xa le Limpopo ku hisa Giyani xikan'we kona kwala Thohoyandou Messina yi ta khanaseriwa maxelo yo saseka Tzaneen nakona ku hisa kambe ku ri maxelo nyana yi le hansi loko hi langisa kwala Polokwane laha nga ta khanaseriwa kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzeni xa le Mpumalanga Skukuza yi langisiwa ku hisa swinene kambe ku ri na maxelo yo kufumela loko hi langisa kona kwala Mbombela kona kwala va Middleburg Maxixing yi ta khanaseriwa maxelo yo saseka na kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzeni xa le KwaZulu-Natal ku hisa loko hi langisa kona kwala Ulundi Richards Bay Pietermaritzburg na yona ta khanaseriwa maxelo yo saseka kambe Durban na yona ta khanaseriwa maxelo yo saseka kona kwala ka 28 wa ti-degree kambe xifundzeni xa le Eastern Cape Mthatha yi ta khanaseriwa maxelo yo hisa xikan'we kona kwala Komani ku ri na maxelo ku fumelanyana loko hi langisa kona kwala East London na swipfulani leswi nga ta swi kha swi nghenelela ku ya fika na kona kwala Gqeberha laha nga ta khanaseriwa kona kwala ka 23 wa ti-degree kambe xifundzeni xa le Western Cape ku hisa swinene Vredendal Glen William Beaufort West na yona ta khanaseriwa maxelo yo hisa kambe ku ri maxelo le hansi loko hi langisa kona kwala Hermanus Cape Town na kona kwala Cape Agulhas ku ta khanaseriwa maxelo le hansi kona kwala ka 19 na 20 wa ti-degree kambe Upington yi ta khanaseriwa ku hisa swinene xikan'we kona kwala va Kuruman Carnarvon yi ta khanaseriwa maxelo yo hisa a xifundzeni xa le Northern Cape Kimberley na yona ta khanaseriwa maxelo yo Sutherland yi ta khanaseriwa ku hisa kona kwala ka 24 wa ti-degree a Bothaville xifundzeni xa le Free State maxelo ta khanaseriwa ku va ya sasekile xikan'we kona kwala va Welkom Bethlehem yi ta khanaseriwa maxelo le hansi nyana kona kwala ka 23 wa ti-degree a xifundzeni xa le North West ku ta khanaseriwa ku hisa loko hi langisa kona kwala Tosca leyi nga ta khanaseriwa kona kwala ka 27 wa 28 wa ti-degree xikan'we kona kwala va Vryburg Taung yi ta khanaseriwa maxelo yo saseka xikan'we kona kwala Rustenburg Potchefstroom yi ta khanaseriwa maxelo yo saseka ku hisa nakona loko hi langisa kona kwala Klerksdorp hi swona leswi hi mi khomele swona eka maxelo riperile.